Her kanst du læra hvussu du brukar eriolin. Eriolin eitt savn við e-bókum og ljóðbókum. Tá du skalt finna tær eina bók, skalt du trýsta á søk. Her kanst du bæði leita eftir eini bók undir kategorier ella temaer. Du kanst eisini brúka leititeigin. Tá du hevur funnið tær eina bók sum du ynskir at lána, kanst du antin lána ella bíleggja hana hon útlænt. Vilt du goyma bókina til seinni, kanst du trýsta á hjarta og tá verður bókin goymd á tínum minnislista. Du kanst eisini trýsta á prøv du vilt royna at lesa ella hoyra ein lítlan part av bókini. Tá du skalt lána eina bók, trýst so á lán og síðan á ja. Hevur tú lánt eina e-bók, skalt du trýsta á download for at lesa, áðrenn du kanst lesa bókina. Bókin kann nú eisini lesast uttan net. Fyri at lesa bókina skalt du trýsta á les. Du kanst velja ímillum fleiri ymiskar funktioner tá du ert komin inn á eina bók. Niðast í høgra horni kanst du trýsta á eitt bókamerki du finnur eina síðu sum du ynskir at venda aftur til. Bókamerkini finnur du við at trýsta á tær tríggjar strikurnar niðast í vinstra horni. Her kanst du eisini finna ymsar kapitlar við at trýsta á kapitlar. Ovast í høgra horni kanst du til dømis broyta ljósstyrki, bakgrunnslit ella skriftstødd. Du lænir eina ljóðbók á sama hátt sum du lænir eina e-bók. Du ynskir at lurta eftir ljóðbókini uttan net, so kanst du trýsta á tær tríggjar prikkarnar ovast í høgra horni og trýsta á gjør tilgengelig offline. Tá du lurtar eftir eini ljóðbók, kanst du velja ímillum ymsar funktioner. Du trýstir á urið, kanst du velja nær bókin skal steðga við at spæla. Du trýstir her, kanst du velja hvussu skjótt ella seint ljóðbókin skal spælast. Vilt du spola í bókini, so kanst du antin trýsta her ella trekkja prikkin longur fram ella aftur. Du trýstir á min side, tá kanst du síggja tíni lán, bíleggingar, minnislista og eitt yvirlit yvir tær bøkur ið tú fyrr hevur lánt. Trýst á lán. Her sært du bøkurnar ið tú lænir í løtuni. Longri niðri á síðuni sært du hvussu nógv lán tú hevur hvønn mánað. Tíni lán verða latin inn aftur av sær sjálvum tá lánitíðin farin. Tú hevur brúkt tína lánakvotu ein mánað, kanst du trýsta á se titlar du altíð kann låna. So fært du eitt yvirlit yvir alt tað bláa tilfarið. Hetta eru bøkur ið tú altíð kanst låna og hesi lán telja ikki við í tíni lánakvotu fyri hvønn mánað.